ለምንድነው ምን ቸኩለው فلماذا تستعجلون ለምንድነው ምን ቸኩለው طريق تئب فيه آدم وناح لأجله نوح والرمي في النار خليل والطجأ لذبح إسماعيل ونشر بالمنشار زكريا وذبح سيد حاصر يحيى وقاصد أيوب وزاد بكاء داود وعلى جاحد محمد صلوات ربي وسلام عليه بكثير أنواع من الأذى فبماذا تستعجلون نبي الله آدم كجنة تبرّوال سيدنا نوح 1000 ዓመት ተጣርተዋል سيدنا إبراهيم ወደ እሳት ተወርውረዋል ነብዩ الله إسماعيل ራሳቸውን ለእርድ አቅርበዋል ነብዩ الله ዘከሪያ በመጋዝ ተመግዘው ተገድለዋል ነብዩ الله ያህያ ጭንቅላታቸው ተቆርጦ ለአንዲት በጋያ من بغاية اليهود ሀዲያ ተሰጥቷል ጭንቅላታቸው ነብዩ الله ዩሱፍ ጉርጋድ ውስጥ ተከተው በባርነት ተሽጠው ታስረው ተገርፈዋል ነብዩ الله ዳውድ በለቅሶ ጨርሰውታል ነብዩ الله አዩብ 18 ዓመት በበሽታ አሳልፈዋል ሐቢቡን አልሙስጠፋ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ብዙ መከራ ብዙ ችግር ብዙ አዛ ደርሶባቸዋል ያንን ሁሉ መከራ ያንን ሁሉ ችግር ያንን ሁሉ አዛ ለምን ትቸኩላላችሁ ብለው ነው ያሳልፉት فلماذا تستعجلون